Manipur University ki conduct of rules and regulation ki wang nan teaching staff lawi habi wahoda Kanglipak Students Association case ki thomi sina BC office salon kre wasi mata na case ki thomi sina university campus manung da protest rally sat pagaloi na BC office salon sin laba matung da case ki secretary general Bablu Huirong Bamna founder pada Manipur University ki vice chancellor Professor Naurem Lokendro na oja sing muminam dana narwanda university asigi statute 19 close to Semdok Lamle, Madam Asina BC Betak Subsab inquiry Togodab behind Sutiman Taurakli, BC Asina University ki Lady 8 Rule Statute Pumba Kantok Laga, Maki Maranai Office Makum Sana Tabak Taudana Lagi Hina Bablu na Maral Siratna, Masina University Asigi Mingchat Tina Tian Matakta, Konai Asigi Human Resource Man of Yas of Madam Wadi, Atumatamda BC Pamdik Tokadab Nihabi Diman Tarodana BC Sataramba Scam da MOE SIP Rector Amadi visitor na tumina lesil bayaning di harakli. Kesena Manipur University BC Oibiriba Professor N Lokendro Batakta Kongjang Changsan Jiriba si Mamang Taktagi Hauna Kesena press briefing kya degi Kongjang kya Changsan Balai Kare Madam Dika Ino Hakanda Nazik Laiba Professor BC Oibiriba Professor N Lokendro Singi maa keno sida pagi tabak lawda sengna hakan pagi non-teaching post ki recruitment lawwa sida koi CRR improve taba siguma adagi illegal loiba activities mayam chatharak pa siguma sing sigi mayokta ke sena ngasi siguma protest je tangsan jabani